Njengoba titjudeni tibuyela kuyoqala kufunza lomnyaka ludzaba lwe-COVID-19 nalo lusahamba embili. Lokhu kuta ngemuva kwekuthi letinye tikhungo tifuna ukuthi titjudeni tiphoceleke ukuthi tigomele i-COVID-19. Kepha titjudeni tithi kumele tingaphocelelwa kube nguloyo naloyo lotithathela sinqumo sekugoma. Nanoma nje kukhona leto letinenhlanhla yokuthi atikaphoceleki kepha emanyuvesi lamanyenti sekavele emukele luhlelo lokuphocelela titjudeni ukuthi tigome. Kepha banengi labangahambisani nalesinqumo lesi. Baholi bemanyuvesi kulo lonke lelive bende lubito lekuthi kumele kuhlonishwe emalungelo eluntfu. This imposed mandatory vaccination, we view it as a serious undermine imposed against the student populace, and we are going to make sure that we put all in place to reject it. Litiko letemphilo licele bonke bantfu bakuleli ukuthi bagome. Lagcizelela nekuthi kugoma ngiko lokutawusita ekulwisaneni naleligciwane i-COVID-19. Futhi lokhu kutawusita titjudeni netisebenti ukuthi tivikeleke. Inyunyana yebafundzi ithi itimisele kulwela amalungelo ebantfu. We don't want our students to be bothered by any institutions when it comes to vaccination or any mandatory vaccination. We'll make sure ourselves, we'll go to these institutions and make sure that all those students, they get access. No one must be denied that access because they have not vaccinated. Tekuchungo temfundvo lephakeme tathatha sinqumo sekuthi wonke agome kulandzela ukuthi hulumende weta nemhlahlandlela olokhuluma ngaloko. Kepha-ke lesinqumo sikumkhandlu lephethe emanyuvesi njengoba litiko lemfundvo lephakeme lithi kumele kunquthuliswe kabanti ngaloludzaba. Sinqumo sekugcina sisangakathathwa. By the time we take the decision as government, we have as wide a range of views and consultation as possible. But that should not detract from the fact that we are urging everyone to vaccinate. Labanye emanyuvesi sewavele emukele umgomo wekuphocelela titjudeni ukuthi tigome. Lokhu kusho ukuthi tisebenti nebafundzi lebafuna kungena kule tikhungo kumele bakhombise bufakazi bekuthi baligomele leligciwane COVID-19.